Auf und davon, Leute! Ja, neue Folge geht an. Bei Fire Emblem Three Houses sind zwar immer noch mit den Gesprächen, die natürlich mitunter auch langweilig sein können, aber die ich euch trotzdem nicht vorenthalten möchte. Wegen mir schon fies, mal die einfach zu sagen, nö, sag jetzt nicht mal Call offscreen. Das ist doch mitunter schon sehr, sehr wichtig, wenn es einem nicht gefällt und sowas verstehen kann, einfach skippen, ne? So, Benedetta, sie hat ein Item verloren. Und zwar, Eagle-Tree. Das gehört ihr. So. Das war soweit. Rest von 3 Items sind bereits schon erwähnt, gehören Hilda, mit der wir noch nichts machen können. Also machen wir da auch noch nichts. Vendetta ist, da ist bereits auf Rang B, das stimmt. Gespräche machen weiter. Und zwar 2 sind bei ihr noch übrig. Erstmal mit Linhard. Oh, B Stufe 1. Oi, 知ってるか? ドロテアさんって孤児だったらしいぜ。へえ。猿名高い貴族に取り入って修道院に入学したって噂もあったよな。この学校には場違いじゃねえか? なんかがっかりだな。言わせておきなよ。リンク、やだ、脅かさないで。君が勝手に驚いただけで脅かしたわけじゃ。まあいいや。それよりあんな陰口、昔のことだよね。甘いものでも食べて忘れよう。僕もよく陰口を叩かれるけどね。好きなものを食べるとどうでもよくなるよ。あなたと一緒にしないで。そんな簡単に割り切れたら苦労しません。別に難しいことじゃないと思うけどな。何が問題なんだろう。ああ、もしかして前に君が言ってた自尊心ってやつ？全然違いますから。じゃあリン君、一人にしてちょうだい。お願い。いいけど、自分の生き方は自分のものだよ。他人の言葉で変わるようなもんじゃない。それに、あ、ごめん。つい話しちゃう。やめるよ。ええ。Das hingegen war jetzt mal ein interessantes Gespräch. 待ってたわよ、ベルちゃん。さあ、そこに座ってちょうだい。はい。私、何されるのかな。もしかして何か恨みを買ってここで大いなる復讐を果たされるとかなの？何も恨みなんてないわよ。ちょっと座ってくれる？いいけど、暴力は反対だからね。ね。暴力って。ベルちゃん、私ね、ずっとあなたのこと気になってたのよ。私と仲良くしたいけど、お父様がって言ってたことあるでしょ？覚えてる？そんなこともあったような。何か嫌な思い出でもあるの？私に話せるかしら？そのここにはあなたのお父様はいないわ。大丈夫だから教えて。じゃあ話すね、ドロテアさん。私、両親から平民なんかと友達になっちゃいけないってしつけられたの。平民なんてゴミだ、虫けらだ。お前に取り入ろうとしたら踏みつぶしてやるって。ゴミ？虫けら？でもね、私昔こっそり平民の男の子と友達になったの。それがお父様に気づかれて、次の日男の子は屋敷から姿を消してた。半殺しの目にあったとか、もう命はないとか噂が広まって、私一人ぼっちに。それ以来私は誰かと仲良くなるのが怖くなっちゃった。特に平民のことはね。そんな事情があったのね。
エルちゃん、これまでよく頑張ってきたわ。もう大丈夫。私があなたにとって2番目の平民の友達ね。ドロテ安心してベルちゃん。もしあなたのお父様が私を半殺しにしようとしたって返り討ちにしてやるわ。帰り討ち？冗談じゃないのよ。歌姫をやってた頃には何度も恐ろしい目に遭ってきたんだから。私をさらおうとしたり、殺して自分のものにしようとしたり、とんでもない男たちが数えきれないくらい私の前に現れたわ。その度に返り討ちを。すごいね、ドロテアさん。だから大丈夫。仲良く2人で頑張っていきましょう。私頑張る。頑張りたい。Oh, das war ein richtig schönes Gespräch. Warte mal, ist es jetzt fertig mit den beiden? Jo. Bei manchen geht es ja bis Rang A, manchen nur bei Rang B. Ist jetzt so gesehen nicht weiter schlimm, macht aber dann mehr Sinn. Okay, das müssen, glaube ich, die letzten 3 sein, wa? さあ、力の差はないはずなのに、どうしても自分より背の高いやつに勝てねえ。なあ、リンハルト、何か勝つための策を考えてくれよ。それは無駄なんじゃないかな。たとえ策を教えたとしても、いつも君は策通りに動かないじゃないか。それは策が難しすぎるからで、今度はちゃんとやるからよ。な、頼む。仕方がないね。それならとっておきの秘策を授けよう。お、そんなのがあんなら早く言えよ。どんな策なんだ？まず君が得意な先制攻撃、そして連打、こういったものを全て我慢しよう。相手の攻撃を避け、受け流し、耐え続け、そして必殺の一撃で急所をつくんだ。急所好きか。背が高いということは、内に入り込めば逆に有利になる。その隙を見つけるんだ。なるほど。俺には向いてねえな。じゃあそのまま負け続けていなよ。これしかないし。やらないとは言ってねえだろ。やってやろう。君がおろそかにしがちな守りをまずは鍛えなきゃね。そうか。じゃあ早速付き合ってくれよ。いや、僕は。お前は俺より背が高いんだし、鍛錬の相手にぴったりじゃねえか。ほら、ガンガン打ち込んでくれよ。訓練場行くぞ。さあ。やれやれ。適当なとこで逃げよう。さあ、もう一度だ、リンハルト。来い。カスパル、ちょっと水取ってくる。じゃあね。おい。しまった、あいつ逃げやがったな。Auf, auf und davon! Was? Nein, damit jeder gerade noch. Scheiße. Okay. ここにいたか、リンハルト。ああ、フェルディナントか。何の用？これまで君にはあの手この手でかわし続けられてきた。だが今日はそうはいかない。覚悟を決めたまえ、リンハルト。貴族としての責務からは逃げられないと、その身に刻み込んでくれよ。はあ、今日の君は本気みたいだね。なら僕もそれに応えるしかないか。おお、ついにその気になったか。今また一人の貴族が真なる道に立ち返った。それではリンハルトよ、訓練場に行くとしよう。ああ、それじゃあさよなら。逃がさんぞ。ね
しれない。さあリンハルト、観念したまえ。ちょっとお互い休まない？情けないな。少しだけだぞ。それにしても君は意外と速く走れるのだね。本を読んでばかりで体がなまっていると思っていたが、この私が追いつけないとはな。面倒事から逃げてばかりだったしね。それで足が速くなったのかも。だけど君の脚力も大したものだったよ。さすが鍛えている貴族は違う。久しぶりに本気で走ったし、なんだか気分がいいな。そうか。今日のところはこの逃走劇を君の鍛錬ということにしておいてやろう。さて、私はもう少し走り込むよ。次こそ君に追いつけるようになるためにな。これだけ走った後に本当に君はいつも全力なんだね。全力のどこが悪いというのだ。悪くなんてないよ。君を見ると心からそう思える。Man merkt's. So, noch also 2 Gespräche noch insgesamt, wa? ねえカスパル、もしあなたがベルグリーズの家を継げることになったら嬉しいかしら。そりゃ嬉しいだろ。でもそれって兄貴に不幸が起こるってことだよな。別に俺は兄貴のこと嫌いじゃねえし、あんま嬉しくねえかもな。気を悪くさせるかもしれないけれど、私はあなたの兄がろくな人には思えないわ。努力もせず強欲で自分が家を継ぐのだと信じて疑わない男、そんな印象よ。ほんと正直なやつだな。まあ兄貴は確かにそういうとこあるぜ。だけど事情があんだよ。俺たちのじいさんが若い5歳に入れ込んじまって、そいつの連れ子ランドルフってやつに家を継がせるとか騒いだことがあってな。結局じいさんを無理やり隠居させて親父がどうにか後を継いだんだが、それ以来兄貴は自分の将来を奪われるのを極端に恐れちまったんだ。そうして世襲だったり自分の欲だったりを優先して後継者を決めてしまうから、貴族は腐敗していくのよ。そのせいで帝国も衰退していく。おい、急に話がでかくなったな。まあでもそう簡単に変わらねえだろ。それはどうかしら。私は優秀な者が出世し人の上に立つ世の中を実現する。その時には貴族も今のままでいられるはずがない。いいえ、いさせないわ、決して。そんな世の中が来たら俺はどうなるんだ。エーデルガルトが俺を評価して元帥とか軍務卿とかにでも任命してくれんのか。可能性はあるわね。その地位にあなたがふさわしいのであればだけれど。そっか。だとしても俺のやることはあんま変わらなそうだな。日々鍛錬して強くなって俺のこの腕で道を切り開く。卒業したらそうだな、やっぱあんたのために戦うしかねえか。私のため？どういう？本陣でだろうと前線でだろうとこの腕全力で振るってやるぜ。うおー。 Ach ja, der kleine Kasper. Macht jemand den Kasper? リンハルト、せめて訓練を受けて。ほら、杖でも棒でもほうきでも構えなさい。この後で訓練する約束があったから今はいいや。カスパルから誘われててですね。あなた、議論の間ずっと寝ていたわね。私が内容を要約してあげる。大丈夫。この件については本を読むだけで僕は足りるんです。お構いなく。
ここにいたのね、リンハルト。もしかしてこっそり鍛錬に？違います。あなたに見つからないためですよ。はあ、よくここが分かりましたね。偶然よ。それよりなぜ私に見つからないようにするの？なぜって、面倒だからですよ。どうしていちいち僕に構うんです？それはあなたの才覚が生かされるように。僕がここでどんな生活を送ろうが僕の自由じゃないですか。あれをやれこれをやれって。あなたは僕の母親なんですかね。それも教育熱心な。母なんでそうなるのよ。私はアドラークラッセの酋長としてあなたが仲間に迷惑をかけないようにと。わかった、わかりました。どうにかしますよ。あなたは上に立つ者の責務としてやってるつもりなのかもしれませんけど、下にいる者の気持ちを考えてます？ちょっと面倒くさすぎますよ、あなた。私がめんどくさい？騎士の叙勲式に無理やり同伴して王から白い目を向けられる母親くらいには。それはさすがに言い過ぎじゃない？いいえ、これでも控えめです。あなたのせいで僕の研究が滞るくらいだもの。そう、分かったわ。あなたの気持ちはよく分かった。ええ。Das waren harte Worte. Ja, wir haben endlich alle durch, Alter. Ich wollte aufatmen. Ja, ist trotzdem wichtig, hä? Also muss man schon so sehen. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, das Gespräch sind von Arsch. Hä? Was vergessen? Nee. Wieso? Ja, noch angezeigt Unterstützung. Nein, da ist nichts mehr, da ist alles gut. So, warte mal. Rang C fehlt mir jetzt also noch mit Sylvain, Lucitea und Rhea, wobei Rhea sowieso ein Thema für sich ist. Sylvain hätten wir schon mal. Natürlich muss sie hier sein, wo sie keinen Bock drauf hat. Alter. Wenn der Catherine nehmen, ne? Hoffen, dass sie doch noch irgendwie beitreten will. Was garantiert nicht passieren wird. Noch irgendwie den Supportraum in einer von uns erhöhen. Okay. Warte mal, etwas bittere Kasse. Wie sieht es denn sonst so aus? Der Speisekarte. Da hat Lucitea Bock drauf, aber Sylvain relativ wenig. Aber vielleicht irgendwo mal was beide irgendwie wollen. Ah, hier, gut. Aber so, komm. 美味しいものを食べると悩みも吹き飛びますよね。おお、分かってますね、先生。俺、昔からこれが大好きなんですよ。Sehr gut, noch ein paar Punkte mehr für uns. Aha, plötzlich passiert oder was? Nicht mit Sylvain, aber dafür mit Lucitea. Jo, das ist doch auch schön, wa? Gut, wir machen trotzdem Schluss für heute. Erstmal Unterricht. Was auch sonst. Gruppenaufgabe. Ich muss noch ganz kurz, haben wir noch die Luftsicherheit. Wird langsam aber vielleicht mal Zeit, wir haben den Stallarbeiten noch vorzulegen und weiterzumachen. Da wäre vor allem bei ihr und bei Shamir wichtig. Ich denke, ist nicht so eine schlechte Idee. So. Huber ist wie gesagt nicht da und kann also nicht trainieren. Naja. Was soll ich bei ihr großartig? Das wäre eher etwas, wenn sie nachher mit Magie noch machen würde, was vermutlich eh nicht passiert. Flugkunst bei ihr auch schon auf C, ach bei ihr 6 Punkte, weil da kann ja sowieso loslegen, wenn man gerade lieb ist. Da muss man dir schnellstens hoch, Kasper. So, bei dir, Bernie. Bernie. Ja, immer diese Bernie.
Felix. Machen wir dir erstmal den Secret Skill. 掴んだ褒めるお前の So, der dritte Stern wartet noch ein bisschen. Hier war vor allem die Axt, war. できている。この手。少し。手ご。Noch 2 übrig. Bei ihr weiß ich gar nicht mehr, was sie so genau machen soll, weil da ist schon gut, Bogen ist auch gut. Noch ein bisschen Autorität, damit sie dann ein bisschen mehr hat. So, Motivation verbessert. Dann das Pferd natürlich. Baut sie nachher auf einen Bogenritter. So, noch einer, dann eben Edelgard. Der was eingefallen, die Axt war eventuell für die Kriegerin. Da schon auf B+ ist, aber eben bis die noch höher geht. Macht direkt eine Flugkünste. So. Reicht. Nachholen können. So. 分かったわ。先生。 Da kann es also, indem ich Vernunft und Magie studiere. Hexer zu werden. Nee, ich will, dass du beides hast, Vernunft und Glauben. Und jetzt dann nur änderst auf nur Vernunft, ist das nicht so cool. Oh. いえ、食堂に忘れ物をしまして取りに行くところです。あ、ついてこなくても大丈夫ですよ。一人で行けますから。え、あれ、そうなんですか？すみません。つい先走ったこと。いえ、会う人みんなついていこうかって聞いてくるので、みんな私が夜に食堂まで行くのが怖いだろうって勝手に思ってるんです。失礼しちゃいますよね。私を何だと思ってるのかしら。ちょっと待って、先生。よかったら少し歩きながらお話でも。食堂まで暇ですし。もちろんお化けが怖いとかそういうことじゃありませんよ。あら、先生も暇だったんですね。じゃあちょうどいいですね。よー。何か話してください。黙ってたら怖いじゃないですか。正直に言いますけど、お化け怖いんです。夜の修道院なんてすっごく苦手なんです。だから何か喋りましょう。何か話題そういえば前から思ってたんですけど、先生はどの生徒にも同じように接しますよね。私のことも年下だからって特別に扱わないっていうか、先生のそういうところはとても良いなと思ってたんです。見ればわかりそうなものですけど、みんなより 2、3歳下ですよ。もしかして私たちのこと
あんまりちゃんと見てないんじゃないですか。ダメですよ、先生が生徒に無関心じゃ。あ、私の忘れ物ありました。それじゃ私は戻りますね。おやすみなさい。Eine seltsame Frau. Aha. Was denn jetzt? そうやすやすと勝ちを奪わせてはもらえんか。お前の剣は騎士ではなく傭兵の剣だ。泥臭く勝利をつかみに行く貪欲さがある。お前自身は意識していないかもしれんが、実際に受けた俺にはそう見え。そうだ、騎士どもの剣には貪欲さが足りん。俺は常々そう思っていた。奴らはまず剣で戦うことを考える。剣を失って初めて拳や足を使う。だが本来戦士とはそうあるべきではない。獲物にこだわるなど愚かしいにも程がある。勝つためならば初めから手段を問わない。それが正しい姿だと俺は思う。お前の剣にはそれに近しいものがある。俺には好ましく映った。知るか、受け取りたいように受け取れ。俺とお前の差は何なのか考えた。それは貪欲さだろうと俺は踏んだ。ではその貪欲さはどこから来る？騎士の剣と傭兵の剣の差か？そう思い初めから勝ちを狙って動いた。だがそれでも俺は勝てなかった。そうして思い至った。お前が以前言っていたことだ。そうだ、強さを求める理由や目的があるからこそ本当の意味で貪欲になれるのではないかと。答えろ。お前はなぜ強くなろうとしている？それもまた傭兵らしいと言うべきか。だがその思いの有無がお前の貪欲さの根源であるならば、俺もその理由とやらを探さねばならないのかもしれんな。慣れ合いたいなら他を当たれ。今後も訓練に付き合ってくれれば十分だ。剣を振るうち何かがつかめるかもしれんからな。 Vielleicht. Mein Hunger wird gestillt, wenn ich etwas esse. あ、身についたものは裏切らない。私、連達の上達してきたみたい。さらに理解を深められた気。力の習得にと歌姫だった頃も。Geht voran. So. Also Freunde, jetzt die große Frage, die ich mir gerade stelle. Kampf, kann ich echt 3 Kämpfe... Es sind nur noch 2 Kämpfe, das ist doch scheiße, hey. Wieso sind es nur 2 Kämpfe, Mann? Ja, ich muss sie beide machen, dann sind die nämlich weg. Doof. Ja gut, Freunde. Unterstützung, haben wir gerade noch irgendwas Neues? Nee, gut. Das heißt, ich speichere mal, jetzt muss ich aufpassen. Das war der, den ich zuletzt hatte. Vorbereitung und Rettung bei der Kapelle. Das ist was anderes. Und die Göttin wohnt, okay. Schau doch mal den. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt erst einmal offscreen noch gucke, ob wir mit Erkunden jetzt ganz normal da überhaupt noch irgendwie das Event mit Edelgarden so machen könnten. Weil, falls, wenn nicht, müssen wir halt da nochmal, ja, nochmal zurück und so und jetzt Wochenende machen. Da das Ganze machen und so, dafür Seminar ausfallen lassen vom Montag. Aber ja, glaube ich eher weniger, dass ein Problem sein dürfte. So, Michael, du könntest jetzt ein Held werden, sogar ein Schwertmeister, theoretisch, aber nee. Alter, wenn die Werte einfach zurückgehen würden.
Ich will, dass du zum Helden wirst. Du, 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 du. これで新た Nee, Moment, warte mich noch. Was sonst noch irgendjemanden? Edelgard, ja, aber bei dir ist ja das mit den Kriegern noch. Ja, wobei es kommt. Nee, 68% ist eigentlich nicht so schlecht. Du bist noch nicht so weit, oder? Ist auch 68. Kaspar Faustkämpfer ist Mutter 68 oder Ringer. Ja. Weil Faust muss auf Rang A kommen. Schaffen wir aber noch. Jetzt sind wir noch sicher. Bei dir ist der Scharfschütze noch ein bisschen weiter entfernt. Nö. Trotzdem heißt bei ihr, sie kann nicht. Oder sollten nicht, whatever. Bei der geht der noch nicht. Da wäre vielleicht mal noch eine Option. Bei Ingrid geht es noch gar nicht. Ignas wäre zwar irgendwie auch schon fast so weit. Ja, ja. Schauen wir, ist da schon. Mhm. Okay. Bald schon, Freunde. Bald schon. Heißt jetzt also, da ganz kurz Klassenwechsel angucken bei Michael. Nein. So. Die Werte, also einige nehmen aber, also Geschwindigkeit wird zunehmen. KP würden zunehmen, Verteidigung, ein paar droppen, weil das halt so sind, die ich für den leuchtenden brauche. Wenn ich jetzt sage, komm, theoretisch nehme ich jetzt einfach den hier, den Helden erst einmal. Wäre so gesehen nicht schlecht. Trainiert den erst einmal eine Weile und wird dann zum Erleuchteten. Wäre doch eine Option, oder? これで新たな Ja, dann kann ich halt momentan keine Magie nutzen, mein Gott. Ist auch nicht so wichtig, wa? Also Freunde, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich mit 2 Kämpfen hier. Lieber wären wir zwar 3 gewesen, machen wir halt die beiden ganz schnell. Dann nochmal ein Seminar und am letzten Wochenende das, ja. Vielleicht nochmal angeln, wenn es irgendwie geht, kein Plan. Ja, eigentlich müsste ich jetzt, das wäre eigentlich auch eine Option, wa? Statt jetzt zu kämpfen, nächstes Wochenende kämpfen. Und zwar aus dem Grund, dann müsste ich zwar einfach den hier skippen, wa? Einmal Unterricht skippen, wäre jetzt nicht so verkehrt. Ne, weil ich mir gerade dachte, da ich sowieso nur 2 Punkte habe, kann ich genauso gut einfach die beiden hier machen. Und dann hätten wir hier... Können wir noch angeln. Wäre eine Idee, aber andererseits ist eben dann... Das andere Problem, sage ich jetzt mal, ist, wenn ich jetzt... Oder Vorteil wäre, wenn ich hier jetzt kämpfe, in diesen beiden Missionen, könnte ich vielleicht noch ein bisschen die Waffenlevel, sprich die Fähigkeiten, die Waffenfähigkeiten noch ein bisschen erhöhen. Dann hier nochmal ein bisschen, dann können wir hier vielleicht sogar alle upgraden. Dann wären hier noch diese Events. Nachher sind wir eh schon dann hier. Ja, wie gesagt, ich gucke erstmal, ob es überhaupt irgendwie das Event mit Edelgard überhaupt noch geht und so. Und dann schauen wir weiter, wa? Bis nächstes Mal. Bye, bye.